Мектеп хадимлері, бәзиз тәлебелеріміз. Бүгін біздің әл-дүлбер, әмексебер, беурметлі өжаларымыз өз зәнәт байрамының хайт еткелер. Bizim saygılı hocalarımız, men sizni bütün mektep talebeleri adından bu bayramını hayırlayım. Yüksek seviyede sizin yüreğinizin keremini, sabrını ve talebelerge aşılagan sevginizin hadirini yetemiz. Muhterem hocalarımız, biz sizge birinciden havi sağlık, uzundan uzun ömür ve işinizde muvaffakiyetler dileyimiz. Sizin gönlünüzde daima rahatlık ve muhabbetlik olsun. Yüce Rabbimiz sizge kuvvetli, baktlı ve aydın günlerini nasip etsin. Söz mektep prezidentine Marine'ye verilir. Sevgili ve sevgili hocalarımız, men mektep talebeleri adından sizni bu bayramın hayırlayım. Sizlerge sağlık, selametlik, uzun ömür dileyim. Yüzünüzde daima korku, gözlerinizde de sevgi olsun. Akıllı, terbiyeli, minnettarlı talebelerini dileyimiz. Ve çok yıllar devamında bizim mektebimizde çalışmaya Allah kısmet etsin. Söz mektep talebelerine verilir. Saygılı ve sevimli hocalarımız, emeğiniz için, hikmetli ve merhametliğiniz için, fen sevgisi için, dülber ve zengin içki dünyanız için, havi sağlık, uzun ömür sizlerge dileyimiz. İşleriniz muvaffakiyetli olsun. Da çok yıllar devamında bizim ana vatanımızda balarga bilgi verimiz. Много на земле профессий. Одну, конечно, создал. Bin kere var olun sevimli hocalar. Я не танцую. Флешмоб. Buyurunuz talebeler. Küçük sanki yetersiz.
Ricota, ricota, mamá, ricota, ricota,
Энди и все söz мектеп müdürüsüne Газиева Мубира Рустемовнаға беріле. Selam aleyküm saygılı talebeler, saygılı hocalar baralаңыз hayırlı olsun. Sizlerge men tileyim havi sağlık, uzun ömür, yaxşı talebeler, çok акча. Грамоты Управления образования администрации Красногвардейского района награждается Абкелямова Лиана Ахмадовна, учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Октябрьская школа номер 3 имени Гаспринского, за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. И в связи с Днем Учителя России начальник управления образования Елена Ивановна Мовчан. Грамотой награждается Акиева Лилия Медатовна, учитель начальных классов, за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Грамотой Управления образования администрации Красногвардейского района награждается Хайрединова Мунивер Мустафаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного организации учреждения Октябрьская школа номер 3 имени Гаспринского, за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Мунивер Мустафаевна в школе работает с 1993 года. Машаллах. Грамотой Управления образования администрации Красногвардейского района награждается Мойса Лилия Вилюлаевна, учитель начальных классов, за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Грамотой Управления образования администрации Красногвардейского района награждается Софета Ферат Нуриевич, учитель ОБЖ, за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. И Туджа работает со дня основания школы с 1993 года. Грамотой Управления образования администрации Красногвардейского района награждается Афузова Эльмира Фуатовна, заведующая хозяйством, за многолетний добросовестный труд, за значительный личный вклад и воспитание подрастающего поколения. Аллах хайрлеса. Грамотой Управления образования администрации Красногвардейского района награждается Абдулаева Ленара Казимовна, учитель крымско-татарского языка и литературы, за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Грамотой Управления образования администрации Красногвардейского района награждается Эмирасанова Эсма Эбазеровна, библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Октябрьская школа номер 3 имени Гаспринского, за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Hocalarga daire. Да. Да. Здесь. Да, bir söz aytmak isterim. Saygılı ve sevimli Almi Biriturna. Hayırlı yaşlar olsun.
Bugün seni doğan günü hayırlı yaşlar olsun. Yıllar geçsin, yıllar geçsin, yüzüne daim koysun. Arkadaşlar. Но ученики нам помогут традиционную песню спеть. Sabah erте kech kalmayıp mektepке kelemiz biz. Derslerge çalıngan son sınıfka kiremiz biz. Açık ko'ngilken yurakli sizga ko'rishimiz birer ko'zimizda sizni kechiramiz biz. Hocalar, hocapchilar, hepimiz ma'rifchilar. Turgan chekturim orijinal ishchilar. Hocalar, hocapchilar, hepimiz ma'rifchilar. Dünya turgan chekturim orijinal ishchilar. Yar kechasi yo'qlamayib deb kirasiz. Nasıl olur bu bala hasret etesiniz. Paralarga sağlığa bakmazsınız. Okusunlar balalar ona tırışasınız. Hocalar, hocapchilar, hepimiz ma'rifchilar. Bu dünya turgan chekturim orijinal ishchilar. Hocalar, hocapchilar, hepimiz ma'rifchilar. Dünya turgan chekturim orijinal ishchilar. Akatuvi bir kuni bizga siz berasiniz. Yaxshi o'quvlar bizlardan beklaysiniz. Sizin og'ir ishiniz dunyoda izsiz qolmas. Sizin bergan darslarimiz umr bo'yi unutilmas. Hocalar, hocapchilar, hepimiz ma'rifchilar. Dünya turgan chekturim orijinal ishchilar. Hocalar, hocapchilar, hepimiz ma'rifchilar. Dünya turgan chekturim orijinal ishchilar. Hocalar, hocapchilar, hepimiz ma'rifchilar. Dünya turgan chekturim orijinal ishchilar. Hocalar, hocapchilar, Hepimiz ma'rifchilar. bu dünya turgan chekturimiz Orijinal ishchilar. bayramınız hayırlı olsun. Çok sağ olunuz ve bugünkü idarecilik gününü geçirecekler bizim 11. sınıf talebelerimiz. Ve bugün bizde müdire Kelmambetova Lera, müdire muavini Aşıkova Meryem ve Ramazanova Emine, teşkilatçı Furmanbetova Güzel, ZO hocası Burametov Taymuraz ve bizim sınıf rehberlerimiz 10. sınıfının sınıf rehberi Ramazanova Emine, 9. sınıfının Furmanbetova Güzel, 8. sınıfının Burametov Taymuraz, 7. sınıfının Karabayev Sadık, 6. sınıfının Namazov Emin, 5. sınıfının Ahtemov Nazim, 4. sınıfının Mustafayeva Diana, 3. A sınıfının Uglonova Zamira,
Üçüncü B sınıfının Решетова Нияра, ikinci A sınıfının Kurılova Evelina, ikinci B sınıfının Kelmavidinova Nazife, birinci A sınıfının Mustafayeva Emine ve birinci B sınıfının Sidametova Kamila. Alkışlar bizim hocalarımızga, bugünkü hocalarımızga. Bugün şimdi bizim sıra toplaşmamız sonuna yeter ve endi siz talebeler sınıflarga geçeceksiniz ve bizim derslerimiz geçecek. İdarecilik günü başlana. Hocalarla tanış oldunuz. Hocalar da bir kere sizlerge hocalar günü hayırlı olsun. Selam aleyküm. Ана тіліне балачықларының sevgi ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар evde, интернеттен ана тілінде видеоларını бақсынлар. Құлақ алыша ve балачықлардан құлай laf etmege başlayırlar. Ана тілінде laf etmek utanmaq керек mi? Bu Kırım Tatar тілінің bütün şeveleri o bizim tilimizin baylağı.